Kalang ka khubor ka bapan kemen ya ka jela hibar ko way man tip ba usam la bicalang pengrup na kasnang molengat ulah sya thong kam uskat pri jong ka football jong ka jela ka talent search sports development association India banyak trailang hakane ka kanhud ka manwat pa kantiu ya kirang ila kai na duk ki ata ki barangret ki batbet pa ka sap ka lang ka jela kai football ya kanila pemerapat ba da ka director jong ka TSSDA India ka Nidhi Kumari ka Armanatrik Nopra juga kesenian keberadab. Usamla bisalang pengrup ulalong teng principal juga TMT Higher Secondary School bat patri mentah apa Saint Michael Higher Secondary School Umsning. Ulalong ru convener juga jalan mekhlia haka kenuhut All India Education Forum bat ubat ru kemudian sekretari juga Maulungat Sports Social and Cultural Club. Haka ulalong ru bat ulang ru unung aibut dan di advisor juga Khasi Student Union Maulungat Unit. Usamla bisalang pengrup budaya unoi kai berjuak peliang gi bebuan bagi award kentup ya ke Bharat Shiksha Ratan Award Ausam Ajar Khasau District Teachers Award Ajar Khasan nakatrat juga puli putih ke Sarkar Nagaland nangtaga Indira Gandhi Priya Dhaniti Award Ajar Khasan Best India Educationist Award Ajar Khan Rio maka State Level Teachers Award Ajar Khan Rio nakatrat puli putih juga Sarkar Nagaland nalka kam hikai udairu ubriu ubairap sibun iksamla juga la aga bakenti ka sap phong jongki ya ka football ude bru ubedu kasan khamtam ni kirang ila kai ki bujuan na kilong yilong sam ki baduk bon kirang ila kai ki buju kersan kira sedang ban pau ude ru unang pek ya ka Stadium FC Bangalore Shillong Center ya ka ba suppletion hangni nong ba Shillong